Assalamualaikum guys. So video ni nak share sikit, perlu tak seorang jurutera tu berhenti kerja sebagai jurutera untuk masuk BIM? Pada pandangan saya, tak perlu. So kenapa you nak berhenti kerja engineer? Sebab you nak masuk bidang BIM. Actually BIM dia bukan bidang. You kena faham, BIM ni dia kaedah. Dia kaedah tau. Engineering bidang. So dia two different things tau. Nasihat saya, you jangan berhenti kerja engineer semata-mata you nak masuk BIM. You stay kerja engineer, tapi you belajar kaedah BIM tu. Itu yang paling bagus lah pada saya. Tapi it's okay untuk you nak berhenti kerja engineer, you nak apply jadi BIM modeler, it's okay kan. Sebab sekarang, yelah, kita dekat Malaysia ni for example, banyak je company yang buat servis BIM, di mana company ni dia hire BIM modeler lah. So BIM modeler ni dia lebih kepada guna software tu untuk develop model. Dia tak buat design, dia develop the model, the design model. Tapi pada saya, you dah kerja sebagai engineer, you stay, you teruskan kerja sebagai seorang engineer, tapi dalam masa sama you belajar skill BIM, fahamkan apakah itu BIM. Okay, so BIM ni seperti mana yang saya dah cerita pada video sebelum ni, dia adalah kaedah, kaedah pengurusan data projek bangunan tu. Especially data yang fizikal lah, data fizikal dia incorporate, dia integrate dengan data non-fizikal lah, dengan data projek, data pembinaan semua tu. Okay, for example you as civil and structural engineer, you structure engineer, you sebagai seorang engineer, you dah mahir buat structural design, you dah pandai guna software untuk buat structural design analysis. Okay, and then you dah ada pengalaman dekat site, you as the structural engineer. So you teruskan you punya kerjaya sebagai structural engineer, tapi dalam masa yang sama you belajar BIM. For example, you boleh belajar Revit. Software banyak kan. Untuk BIM ni dia kaedah tau. Software dia ada banyak, Revit, Civil 3D, Navisworks, Infraworks, ada banyak, bergantung kepada skop kerja. Contoh, anda sebagai structural engineer, anda boleh belajar Revit untuk develop structural detailing. You dah buat, you dah design structure, you nak buat detailing dengan modeling. Lepas tu nak integrate dalam Navisworks untuk bagi nampak design review tu nampak lebih menyeluruh, nampak lebih centralized. You belajarlah Revit. Nak lagi upgrade, you belajar Navisworks. You develop the structural detail and model dalam Revit. Seterusnya you masuk dalam Navisworks untuk buat structural coordination dengan another discipline. You boleh tengok macam mana you punya design and detail structure tu integrate dengan arkitek, integrate dengan M&E kan. Tengok in term of clashing, conflict. You belajar benda tu. So lebih baik you stay. Ni pandangan saya. Saya pun kalau jadi engineer, saya stay kerja engineer. Saya tak akan berhenti kerja engineer semata-mata nak jadi BIM modeler. Sebab BIM modeler ni skop dia buat modeling, dia remodel, dia dapat design, dia remodel. Tapi kalau you engineer, you special. Kalau you ada skill BIM, you boleh design, you boleh buat analysis, and you boleh guna software Revit for example untuk develop the structural detail and model. Integrate masuk Navisworks, you tahu the technical, you boleh develop the model, you boleh present to the client menggunakan you punya engineering technical knowledge dengan you punya skill BIM tu. Lagi bagus macam tu, you punya value tu lagi bertambah. Okay? Sebab kalau BIM modeler, dia punya value just modeling je, dia lebih kepada guna software. Tapi you sebagai engineer yang tahu technical project tu, yang dah ada pengalaman dekat site, design ke site apa, project apa, you guna software, you guna kaedah BIM ni, you boleh upgrade you punya cara design, you punya cara communicate dengan project team, dengan stakeholder menggunakan BIM ni. Lagi bagus. Tu CNS kan. Tu structural. Kalau you infra, you belajarlah Civil 3D untuk develop the road design, develop earthwork design. Lepas tu you incorporate dalam, you masuk dalam Navisworks, you present model tu, you communicate dengan client, stakeholders, project team, another discipline, menggunakan kaedah BIM. Baru versatile kan. Saya lebih prefer cara tu, especially kepada anda yang dah bekerja lah. Tapi kalau anda baru grad, anda maybe nak
mula bekerja sebagai BIM modeler terlebih dahulu, sebab sekarang ni jawatan kerja BIM modeler ni banyak kan. Boleh je, tak ada masalah pun. Tapi nasihat saya kepada anda yang dah bekerja sebagai engineer, teruskan kerja sebagai engineer. Dalam masa yang sama, you belajar skill BIM. Fahamkan apakah itu BIM, apakah itu Building Information Modeling. Lepas tu belajarlah software-software dia, Revit. You kena software ni tengok you punya scope. Jangan main bantai je belajar. Contoh you buat infra, you lebih kepada infra, you better belajar Civil 3D. Okay, macam tu. Tak semestinya engineer. Kalau you arkitek pun, arkitek, you teruskan bekerja sebagai arkitek, tapi you upgrade. You belajar Revit, you belajar Navisworks. Supaya apa? Supaya you jadi seorang arkitek yang boleh buat reka bentuk rumah, reka bentuk bangunan. Dalam masa sama, you mahir pakai Revit untuk buat design, develop the detail, model, keluarkan schedule semua, integrate dalam Navisworks. You boleh present, communicate dengan project team. Pada saya tu lagi mantap. Simple. Saya bagi analogi mudah. Saya sebagai seorang bos majikan, saya dekat depan saya ada 2 orang calon. Seorang semata-mata boleh buat BIM modeling, seorang lagi dia boleh buat structural design, dia tahu design, dia ada technical knowledge yang bagus, dan dia ada skill BIM. Mestilah saya ambil yang ni, yang orang ni yang ada technical knowledge dengan skill BIM. Dia value dia lagi tinggi. Okay, depend dekat you punya skop berjaya. So you sebagai structural engineer, teruskan kerja sebagai structural engineer. Dalam masa sama, you belajar skill BIM, belajar software yang terlibat. Okay, Revit ke apa, okay, apa robot structural analysis, you integrate. For example, you develop design pakai Steam ke apa, pakai Prota ke, pakai State Pro ke, dah siap analyze. Okay, you integrate dalam Revit, buat detailing, buat modeling, connection ke apa ke, detailing, drawing apa, masuk dalam Navisworks. Style. Contoh kalau you sebagai infrastructure engineer, road engineer, you guna Civil 3D, develop the design, detail sampai dapat model jalan tu, you integrate masuk dalam Navisworks, tunjuk, present, communicate dengan project team, this is my design, pakai Navisworks tu, style. Buat clash detection, clearance, kan? Buat section, buat simulation, power lah kan. Saya lagi prefer macam tu. Sebab saya jenis yang tengok value kan. Pada saya semua orang, semua majikan dia tengok value kan. Kalau you M&E engineer, MEP, building services, you belajarlah Revit untuk develop the routing kan. You belajar Revit, you masuk model arkitek, masuk model structure, lepas tu you design, you plan you punya routing tu, plumbing routing, ducting ke apa, based on the structural and architect tu kan. Mantap. Lepas tu you present cross section, clash detection semua, you keluarkan schedule. Memang terbaik lah kan. Okay, so nasihat saya, you teruskan fokus dekat you punya kerjaya, structural engineer ke, you infrastructure engineer ke, you site engineer ke apa, tapi you belajar, you fahamkan kaedah BIM tu. Sebab rugi you tinggalkan you punya bidang, sebab bidang ni benda yang kekal. Contoh structural engineering, sampai bila-bila perlukan structural engineering. Tapi BIM ni dia kaedah, dia sekadar kaedah. You tinggal you punya bidang structural engineering yang demand along the time tu, semata-mata you nak masuk BIM yang kaedah ni. BIM ni kaedah, kaedah ni dia boleh replace, boleh digantikan. So rugi. Teruskan, dalam masa sama you belajar added value. Belajarlah BIM ke, GIS ke, macam-macam belajarlah. Digital tu yang belajarlah. Tambah value. Jangan buang value, ambil value lain. Tambah value. Okay, alright, that's all. Assalamualaikum.